Cavit bəy, təsəvvür edin ki, 3 günlük meşə gəzintisinə gedirsiniz. Kiminlə gedərsiniz? Natalie Portman yoxsa Antonio Banderas? Natalie Portman. Natalie Portman yoxsa Elşən Rüstəmov? Natalie Portman. Natalia Portman yoxsa Meryl Streep? Natalie Portman. Natalia Portman yoxsa Julia Roberts? Natalie Portman. Natalia Portman yoxsa Sənubər İskəndərli? Natalie Portman. Natalia Portman yoxsa Robert De Niro? Natalie Portman. Natalia Portman yoxsa Al Pacino? Meşəyə getmirəm 3 günlük. Natalie Portman. Bəs Natalia Portman yoxsa Nicole Kidman? Natalie Portman. Natalia Portman yoxsa Mehriban Zəki? Portman. Natalia Portman yoxsa Scarlett Johansson? Johansson. Scarlett Johansson yoxsa Penelope Cruz? Cruz. Nə gözəl. Penelope Cruz'la davam edirsiniz Evet. meşə gəzintisində.